Oh, sapi seng. Ampi kau. Sudah kata bisa. Tahu mah. Awet perlu satu. Sapi seng. Mau kawasan min ready. Iya ke satu. Meri harga. Bisa sedia aja mako. Buat minta dia ya. Masa kering-kering kau di jandam. Irce dia nak arta luman talaken na. Sapunya aku menjarengin tuh. Sedangkan lagi ya. Kalau kawasan minta di. Iya ke sapi seng lamit kedimu. Ada temui kau indra. 100 bahasa bu. Iya satu sih. 50 bahasa bu. Lo kawasan mana? Mudah-mudahan aku keduaan teman pesan. Indra nawasu sapi seng 25. Paya dewan representasi hijau. Dewan puasa apa bejana. Loyo nak. Untuk belampo yang minta satu seng. Supaya 50 bahasa budiku. Ku minta sudah 25. Dia itu negara ulia manu. Oh sapi seng. Dan akan sekali nasi sekubur. Maka di. Dan akan nasi dekka. Masih. Maloko bro na. Aja yang cerita angka sepele yang satu seng. Bisa ya. Pada bisa lemas lo tabung. Jadi malepoy. Ada ampuan kak sapi seng. Mudah-mudahan amat tuh mati kok. Dan alap kok bro. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tinggal nih ko sapi seng. Sapi seng. Sekitar hati ka bawang. Kopi daw ko pelang sa bubur. Kamusta naman pa cerita na? Dulu lang balay. Sorry eh. Anaknya kalau mau bisa kok. Kalau ke jemari na. Oh, di badi dati ko. Gue cuma di na. Oh, cuma di na. Gue na. No. Rombol ako juga di na. Ada tak lagi ya. Oh, di mana lah? Aku joka. Taruh kaki mbok. Kira kena anak itu. Oh, cuma di nanti aja kok. Anak aku sih. Anak tetangga tengah kokonya. Awet wangi. Awe. Liwa-liwa tong tempat keperluan anak roh. Kenapa kak malasa? Nah, ini tanda tengahku. Mulai kepanasan nak lo mate. Au. Koli suku matung bo. Napa mau pergi? Pak he. Dia pernah maga. Muala ni tanda tengahku konye he. Ono balik namay. Yoko. Kung kami ito kung matulis. Apa mo ito kepo aja. Buat. Resa apa ko majampe? Darliku nasaletona pamakaboka. Garjoko we iye. Tona tanta pate. Dinalo pa di bola ka. Pamito lalakin na. Kunin dolo ko mapalabala. Resa apa ko mapaske. Biar kapaliswe. Semoga dia noto mamaji. Apa moto antara dua meni bawang. Kode nuno ka. Untuk taga bangkung. Tak buka tak ada tengah Jangan-jangan moto ni mamaji. Awa, jangan rasa nanti ya. Awa, mamaji ni tak ada. Yan agaga. Nuno na. Aga na rolas aku. Mama Jill, aku tak play moto.
Soalnya aku sisa pergi babura macam aku kasih gampang Cek, macam ni ko sapar ka babura mo asa ko kampong Aga pala iye aga sana bacaan iye Nakita lo ko bali nama orang peraku daripada mata-mata kita maju dewa tala tengah tahu jadi wala bemen nih nana aga iye susi sa kutumatu aja welo udah ngemetok aku mate Mama Jeli, wau saya nak ke bucin makan ayo lo terus saya itu Mama Jeli halo sayang Andrei tiba-tiba Mama Ji sini gorang dia dia puji kok aku mate ka tu Mama Ji Mama Ji ada pengaka lo itu apa itu Mama Ji deh itu mulai mana tuh buku tadi mana so pesani dia aku Mama Ji Dewa DJ mampa ke Mama Ji deh itu gamma aku selain ini suri jolo mah cerita lu kan lu madam udah nih jolo Mama Ji repot tuh isi ke Mama Ji malasa nih tuduh deh itu gaman roki kamu suruh kamu deh apalagi lo di mah puasa tuh deh kok iya tapi mata teteh 10-20 mana sumanan nih udah je bapak ke rumah Maji. Karena sudah semua tuangan. Nak mana suka juko kode nama paje di garis sana. Mana sudah anda sih kumatu kode nama mangu mematai. Lewle. Ono kutu. Maji. Lewle. Maji. Dia tu gana cantik mo. Ono apa tuh? Deman Romano, katanya beli. Deno. Mama J, ada pengekak. Suku ni sedih gombal aku. Dia mana gagal Mama Aji. Gara-gara iye buku Wah, selalu pemalai. Makan aku mau pakai. Mama J. Mama J. Buka Mama J. J. Dampak ngekawena. Mama J buka dampak ngekawena Mama J. Makanya Manji deh tahu aja mengejar ada mpimu dan primo Manji deh. Amo asangi ko mandi. Asi malepak ko deh ko. Gara-gara ko mandi ya deh. Ada tolong saya kok. Ya tolong saya kak. Takuras diri. Mama Jangan saya kak. Dengan salam untuk matu. Ada nih ko mandi. Dan walau mobil ko darling. Dia ke darling. Kok di mereka di 20. Lo kamling besangi coba aja. Mana kowe ko ya melodwi. Nanti nih kak benemu. Takuras diri. Pokoknya darling, kalau ada mereka Teulisu, mau bernikah aku ya? Iya, abanin aku ya deh. Betul sedua kamu noko namo. Darling, kau berbahasa bu, please. Saya bisa kuras diri. Harus sih malah pak gue. Miseng-miseng, pakai bu masalah, beliau. Ya dulu lah, sama kono, harus sama ke? Iko dulu lah, agis malah pak koinnya. Sedangkan lagi mondi mapa kereng-kereng apalagi nak kedua Lo kami harus baca bukber makanan lepak cantik Ya saya bisa mas makan kok kakak bu masalah beliau nak plemer aja mukber tau nak bermasalah wah cembur sih kok apa sapi seng tau cembur sapi seng kan itu enggak hubungan aku sebagai anak cilaka geng oper agak masa mondi anak cilaka kak laku rasiri maaf melodi ko ya ulang bira dula magerta dula mera topa bukber iko melo ko badui manta darling perlu bisa cende dula sambaran gombal Pupui ko sapi seng mau jajak kaki lo ku
Macam saya dia benar tuh. Angka kerjanda ya sisi jamina 110 meruna. Apa mau modoi dulu lah. Mau ko udah saya pesan. Dia urusamu. Kau dengar urusamu. Dia suruh ngitin roh. Ya selim sirim itu bisa. Pas seleramu, selera tinggi kita rendah. Sudah nih ku sepadu ah. Tuh ni mama aja itu tuh katanga. Tuh ni ku sepadu aku tuh maloteng janda cuat. Nah kamu tuh kasih janda melolo. Darling, nggak perlu bahasa bu. Awe, emang harap kumpul 20 sebu. Sudah gak kecedek ku mai manta darling. Kayak gini, buka lisu. Puh, kalau duit di tonga ha? Ke? Mesen di darling. Puh, lah kurang sirik. Dalam ni matu. Mega tu baca anak kerono. Ada lar ya? Aku mau cek kau semedo ko tu. Terima kasih mantap darling. Aku sudah tidak cinta kamu. Pesan. Dari sini. Bagi rumah itu dia. Puh, di 20 sebulan sudah bagi dua. Kan Rana kalau di mana jam-jam mana? Mama Ji, buka Mama ate kato. Kalau butuh orang sedih. Mama Ji, ada banget kak Mama Ji. Mama Ji. Halo, gimana? Halo. Halo. Gimana? Halo, di mana? Joko, aku beli mana? Dan aku ke Subui. Halo. Tomat dia tuh cawa-cawa. Gimana? Halo. Anu aga. Kakak. Kurari lagi. Jangan roh. Di mana aja kok? Mana punya Joko? Nangis lah kok. Pilih-pilih mana tanggang sudah. Pilih-pilih mana dia kepegang nyumuk. Sudah nih Pak Jan aja jangan. Pak Jan jangan Joko. Tapi bohong. Dari kumur lama ini. Jauh ku Joko. Silakan komandan. Assalamualaikum. Bedu. Jaga bedu nasar deh. Jaga mete. Dia tuan remanu nih. Desa atau man remanu. Pada jaga bedu aku punya lomin radie. Itu nenek ku dewan remanu ku subun. Dulu mau puasa ku soy. Jiwa dodonya waku. Lo jaga nasar di. Jaga bedu. Baca pi. Boleh plus nyawa. Populasinya waga nek. Usapung aku ya mo na malasi ko mapuasa. Itu lo nenek ku mau puasa lu aku buti muna. Apa mo? Timu ko tak mo marjang. Irmajang espere nek mau bukan jopang. Ada anak ini. Betul sih ganes betul aja bikin bedu. Sudah nasar di. Kau dimakan kami kemakan tokat tangga he. Kenapa nenek dulu mandar ku subuh kutanya mana pekanrian na. Pamagaya ka sa di ko. Sedangkan lagi biar teras mo karemo. Bedin mo kutune kumanda ka teras mo gele siguro ku. At cerita mo ko niya. Besti mo taro nek. Yes, ito ataro. Puli malipakan riang. Manda nyaman nak matu Untuk puli puli.
Dindalaga. Kayak boleh Rita. Punyanya orang. Ini nih Rita lelepa di tanah itu boleh Rita punyanya orang. Kayak boleh Rita. Punyanya orang. Cita banyak ini. Wah, jangan lupa nontonnya si Mato. Sekan dolo kali isu punyanya orang. Sekali itu Rita, ada teman malawi. Ambil ke dolo aku tuh lariangi. Ngapa bahaya aku malah aku Rita. Ke bawah nih pergi lari. Oh, ada kurasir na manukku. Dadah Rita, terima kasih manumu. Mudah-mudahan penjual itu cuma Anda selamat. Nek, dia tuh haram di andi teman gue. Mana nih Rita? Kata nih Hara, gara-gara itu Cico. Kalau ada penyakit manu. Maji, bukan di tengah aku tuh tona namo. Dia masih berbuang memangkling kak. Maji, aku capu di darah aku nih so namo mate natu. Kalau bukar katanga. Dia nak aku anak anak benih. Ada yang tinggal ni tangan anak aku tangan dan aku tu nak ngesedot darah anak aku. Ciri dia ni lah aku nanti ni bang. Jadi kakak si kena. Waktu perlu tuh ya di baku tuh babeto aja pantas rasa kok maka tuh perlu kok tama lah Sama Maji. apa memang waktu perlu ini anak ayah di baku tuh lo metode lo di di sesa bareng kejeri-jeri na Jadi gampang nama Maji. iya tamana Mai aku dah kerja lakonnya he. Hukum mami he. Sudah ke kue. Mati ku subuh. Kau purna mana subuh. Lori mana subuh. Iko irna supagami ekor laleng. Manu likun bawa di jojo. Pak ir hukumamu. Wah, ingerangi. Awah, itu lo mamaji. Kalau tau kamar manu nah. Masa Pak Gami dia bawa jajo. Iya memang hukumamu. Dia mulai pireng. Pak Gami dia bawa mu codok daripada ngetindok terus seliwan. Kalau kok mandi sekna, kalau seliwan, kontrol ngetindok. Kenapa ketuk kalau emang maji? Pesan ni kalau emang. Pak Gami dia nagu codok daripada masuk suka seliwan, mati kat tu dia sedon amuk. Lo kena dia mesti boleh na. Ayah kamu dia semua tunggu seding mau teman susu. Astagfirullah, tak siapa ni roh? Muhammad, tak terlima ni pala. Tak terlima ni, loko kamar dah subuh deh. Hai, terlima ni, loko kamar dah subuh deh. Hey, Jolo nih, minta kami dari Liwa cantik. Tunggu kalian nih. loko kamar dah subuh deh. Tuh kan tuh. Jangan dulu anak celaka. Bukan ini aku mana tuh dah tuh. Keteli ini moseng.
tete jariku nek. Aja nih kau malah, ya apa meleko? Kui kau malah, kamu sesaki. Lebih pinene ko mali yolo. Lumusan ro kanan suami to. Aja na mga baca, lo gimana kena ratele? Ala na pala nandre nek. Jadi betul nek. Dia naganawan rin. Paganda eh, doon di mana na mega, magati malubo. Wah pakecil dia malaka nek. Dia pun ele malupu na. Aja naman cere sardi, yang rini gati. Naputat tayo jariku nek. Habis sehari ko jalo lah nyemang. Mana kemula mana gini agiawan riang. Jadi betul nek. Wah, ada nih sardi, jangan macam rewek. Kau ya harus nerawan re, supaya tahan apa puas terweng. Pak Mecona. Andre nene mega, napamu joli-joli. Tetandro itu dan nene Rita. Andre selama. Kemana hei, bagai duai, kau joli-joli kak mati tono diri joli anda selama. Astagfirullahaladzim dari teman ya. Gara-gara manu joli ya. Andre selama. Oh iya, tamake kanya. Supaya dendero ko leo mani ametona. Dito pala nung gagadiwan niya yan eh. Uling ko ito ka dendre. Iya, foto juga, tapi harus bersama ya malai. Kaya cupo nene. Anda mati. Alhamdulillah masih Pak Menujoli Alhamdulillah. Oh ne itaga tanda-tanda na lo ele. Pata ka ba mo pata? Manang ka, nadenda tateli mani. Diyan nga gamitin eh. Aro he. Astagfirullah ne. Diyan mati ro. Aga bisa kami sardi. Nadenda ko pada kama kada jamate ya ro. Astagfirullah. Lapit na tayo sa kulo ne. Magani pala na sardi. Nacapu mana ni nandi si Menujoli nalapit to tate sa pulo. Onro ka tunelo ka matinro. Kulo ko mangula man de subu agulan na kung kumahumisa man re. Magani pala na sardi. Capu to ni nandi capu to ni Menujoli nalapit tate sa pulo. Madosa ka sa kulineri tang pa mano na meto. Hindi real ko lang ede. Lagi pesa di kapusan dia bene. Di zaman na sungat ki. Lo si mabene, di gadui. Des gace gratis. Oh, sepiseng. Aku juga tuh. Los kumang sa pesa. Mudo kumay. Oh, sepiseng. Ngumpan air rumah subuh kide. Pada sih mana su? Ayan mo pa sa pesa. Kaya si karabawang manual ni. Kung numpak ko, dito gawan rin. Nih, ko luwa ko sa kamakan rin. Sepiseng. Lubut pinaga. Paya, jadi mana su? Sabra ko sa pesa. Pao kaya man remanu. Namo ko buto no pacapu to. Berarti ko sepiseng. Keturungan nyoko. Paano mo kebutuhan ko to? Iko sa pesa. Leso no. Palo na tao man resubur. Sepiseng. Kencap ko. Pas subuh man re. Ayan ang parar mo, hindi. Yung labas ko. Oh, sepiseng.
Di kuman subuh di, iya kuman tenadremu. Udah harga bisa. Wah, iya bisa. Lo ni apa aja. Masih mau macai? Bisa. Nama tu rumah puasa baja. Kung pikir-kira ka. Kita kata macam. Aja nama macai bisa. Numpan yang cenge. Penen-penen aja nah. Tak berapa bisa. Dokter ini ya atau sama kan dia. Dipersilakan pulang. Iya bisa. Kamu sesek kok. Yang harus bantu. Kamu ada yang harus makai. Amarko. Mami tak insa Oji Madina. Purmo ko mana susubo na makawi ni waktu awe puang akama dena tu mana subo bo. Awe Muhammad Rasulullah. Dito mo na nung to na naso na maihi. Wah. Oji Madina. Purmo ko mana subo. Aure na nota mana sige pakinya bebelo na purno mana so. Dia udah tes agama maji. Insani. Loni moni ko dena. Ya mati to anak mapak ni. Itu pertama kali pola, ma beni Pak Iro ada subuh. Nana apa saja mama aji. Kalau dia ada apa di bapak kami menu Dia tu jangan rena. Oh ya, dia tu lima apa tu rumah. Otak boleh main buteng. Tenang ke dia ada subuh. Jadi lo waktu tu bebe. Aduh lo mama ji fa mimpi kak. Mimpi kak. Pertama kilo mah puasa. Debang kuku. Debang kulape kuku Iya mama ji motor na. Mangku lape, tadi motor. Mau udah mau ngaji. Yes, dia mau ngaji. Jalan kamu tidur benar. Kalau lu cili-cili, kamu boleh na. Dia nunggu tuh. Muhammad ko. Matiin terus ko memang. Deh nambe. Tapi sa dito. Dia mau puasa. Terpaksa gue menibayi di dia no. Dia ada subuh. Mau sedih. Deh, apa jawab tuh gara-gara mama aja iya. Pada foto kamu ada subuh. Masih cilik-cilik udah kurang ya. Makan re. Di rumah mama aja. Telepon udah deh mereka. Ada kecil lah. Telepon dia mau Alhamdulillah, jadi mau apa? Ganjelak cedek. Letuk tu magribi, mau letuk subuh ya, ngerapi to Aku mau pak gami lenuk na. No pak gami na, lebat tu mana ye Andre.
mandra nak kasih. Bapak sedih buka lugu ke dia. Siapa tahu engkau badi balu. Di Andre. Nah dia tu melupu kos sama puasa ki. Pak, aku koi perlu ni ini he. Sama sapa. Kenapa kalian tak pernah lo? Bos, ayo, kamu nak buka ini yang kurang pak kami menuk eh. Aku, po, wasang ini yang makan lembo. Iko pala aku tuh gimana dah? Aku bilang aku tuh gimana dah? Ay, Anu mah, Pandre nyongnya ada nanda subuh melupu gara. Anda ni nyong, anda ni, oh kalau suka kami, dia mapau. oh, magalo ni tumbala samu deh. Alasannya di Pandre, tapi ni aku tak tulis tipu eh. Dene mahagaga na anak iye, mapakar boleh mapuasa tuh deh. Mana kisi banyong eh? Liwa ni bedo sa ami ko. Panyongnya agak mau lato dosa. Mu pandre mau asa nyong ini, aku tak mampu ngetimpui. Paruntusan no, jadi mega lasang. Ay, mau pos sama laki tumbe. Atta jangan kije mama ji. Jadi dewan do subuh. Nah ya poku ma bicara Hong Kong ni sedih si bali-bali ni bahasa Cina. Ya itu ada oleh teper ko. Pak ini tak ceri ba puasa debu seso. Nah iko kumapa aku tuh kidomo. Tasiko he puasa mebu seso we. Ya contoh kambo ni ko ya dia ulung mapa aku tuh benar. Ya uleh. Tiba-tiba ya sedih mu pace itu mana tuh itu mapa aku tuh amping. Jok tadi memang ji jadi tuh siri daripada mau hari nanda kece kalau mau pernah sepagami ni cede he. Yo to man keso. Lokasi ke lokasi. Aku capu ni mama ji nak seliku Ay, dia tergoli aku dulu. Tanya kau ni setan. Tanya setan aku tuh setan aku dulu. Setan kau ni tanya. Cing, masalah sakit saya tak mama ji. Dah coba deh, na imut ki. Kamu kemana deh? Untuk apa keluar cina mama ji deh, dia tu goreng ki. Kecil mobil. Ayo Medina. Awe. Deh, papa lihat papi suku tu. Awen, doen, anak iya. Astagfirullahaladzim. Namun tak tuan mana teron kurang tahun boleh boleh. Wen, anak iya tong he. Nah deh, negara kami deh. He. Apa yang agak pula iya he. Nah, agak. Pura mana nyong mak? Nyong ini kok. Si bawa kak. Betul, nggak coba lihat sama apa tapan loro. Nyong ini ada deh, nanti pure pak. Mama ji, jok ni mai, kampa cede. Pero po saya kamu apa baja? Daripada mama secina berbuat tak? Udah beti-beti kok. Seta aku tuh setang, kau ada anak. Ya tanya kak setang. Oleh. Ini kalau tuh, tabulung kok. Mama ji, enak aja sih itu kalau. Kalau buat talung berak anak kecil. Tiba-tiba aku kalau nak ke sih Joni. Wih. Lo masuk Joni. Wih. Aku masuk Joni. Wih. Aduh, ikut buku aku. Terus cerita lo Joni. Gantiku nih, lo masuk Joniku. Tapi kalau lo mau apa Joniku? Gantiku nih. Sarangi.
ne sila ko joli los ko joli. Asu na he, rasa masu he. Gati ko ne, los masu ne. Jolo, pada baju talo he. Ay, itu tadi. Kalau lo mau pilih itu nih kue. Asu gati ne, kada sili masu cede. Gara-gara nenek ye, payo ko na lepas sa mano ni Nenek Rita. Mana ka gara-gara yasi? Eh, kusur ka balay. Na si Baki Mandray. Makana joli-joli ni si Pada. Pada taro-taro ni Nerita mo. Makadaan selama. Ato na jo kakisa ko pabura pa makapurong sa dimori kung taro mabisa. Maka ni malah ya den oleh perangi. Noni talo lo. Isoy ne, pacapun we dilala. Ya kana tu halang mati kami soy. Perangi ne, perangi.